Kasinjuk kirang Bashnong Ribhoi, SKR SR District, Haka Khatsantrik Naitung Kile Kendo Yu Deputy Commissioner Bat Yakren Halor Kajingan Rejong Drok Hakani ka District. Uba Bibi Makdot Chairman Kani Kasinjuk, Ulay Thu Shapangani Kajinga Kendo Bat UDC, Bat Ula Ajing Mut Bat Kentui Ki Bor Sinchar District, Ban Kener Ki Kti Jingerap Bat Jing Trelang Bat Ki Bor Shnong, Ban Rat Ding Kong Yu Drok Ubalazdang Priang Shaduk Kinong Kendong. Nakaliang kirkot jungani Kasinjuk, kila kentu UDC ban pentre kamper king ya kaan kabedai ha kajingde ba jingdi udrok, kenang man pelat ya kisamla nak kisang kawyak jong ni jingdi besyarkai kabor ban penjot kajing jongi kun samla. Kila penpau ha UDC da kaboong, tangkirang Bashnong kinumla ban tela kam ban rat ding kong udrok. Nadon kam kajing trelang na kibor district bat kibor pulit, Namar habakashnong kayo ban kem ye kinong di ne nong di drok lai I batang kat tukat ni por kilalai. Kawai pat kamat yakren hakini kajing kedo kalong kajing be jongkal air bandawa inaline permit bat MRSSA. Kila yathu da kaboong Kariboy district kadai ka kerdop ba ha ka ba kibriu kirung kimi lingba kani ka district. Kalong ka ba bante la kami ki bar jela ban wan balash kini ka jela lemda ki bor district kimya trilang bat ki bor shnong. Kirang Bashnong ki itulut ikibriu ki basyong basa shnong thau bat kitip ya ka jingrung jingmi jeng kibriu na kiwei pat ki jela ulaong. Ngi ka sinjuk kirang Bashnong Ribhoi ngi wan ban kindu so DC Butmai jong ka Ribhoi district ma pang ikwa ban ya kendu ban ikrat bun na kita ki kam ki bun na jingi district jongi mar kumba pilai I DC bulalai jongi bun jing sa to te na ta daw bangin kwa mo DC bo mantaru unam hak bun jing sa to un tray rangkat bat ngi ki to Bashnong bat ki pajbai umju bat ki hun jo ka Ribhoi district ki koi gimat ki bang ikran tasni bot DC kalon ba sa pak jing tray borba jong drops ha kaleng di Dhaka jong Ribhoi district ya ke ba tang mangi ki Bashnong nimla su bat rakam kelada mangi ki Bashnong yo bat ya ki di drops su ladangi ai sa ka ai ru tang si kentar lalai Yaladang ile mangi ni pendon kam da bor Bashnong bu ki rom bawat jupat ya ka anya keti dei kata jing ka ba mangi ki Bashnong ni ya kendu en rai kai ka bang sutu ba lam da dei ki jing trailang bat ki Bashnong kan cham janjar sipun ba kendu ya ki jing sniu drops mar ki kena de drops ki penbi ki pun ki jing kumar Bashnong jing penuri ura Bashnong kedu ketim ketok skor kata ka dei ki jing long jong na di drops badai tangirang Bashnong gi bla ni thu ya gini ki brio kabar ngi ekran na gi dei ba ka jingki jong ne kal air ILP kal air MRSSA kabaki kon samla jongi ki laile dan kam gi hari bhoi ro ibo bun ki non tribal ki balet ki bawan ki borong ki bami ten rei lamda dei ki jing trailang ba ngi kro Bashnong ba ki district administration ni nomla bani thu kino ki bawan kino ki borong in markata daw maka dega gateway jong ka Ribhoi district dega gateway jong ka Meghalaya jong ka North East umagi ong dan kam ye jing trailang bat ni kirang Bashnong markira Bashnong itu kino ki brio ki bawan tamai kino la sa slam kino ki baba bat kino person tang kini ki bat ko ya grand tas bat ka jong kini ki kena ki ba drops kalong ba badang iyo ban kam ye ki ru tang skenta ka police ki apply Marti ong ba omdan ya ki jakaset ki bobyang nong sa jati tingin nila ikran mantang ba DC ba mandon ki rehab center ibang lada yo kem kuno de ban set ki satu ke jaka po Ribhoi margani kan yarap sibon ban set ban ai le ki ga counseling nang begini kena ba di drugs ki bangop drugs kindon ke jingkla bomot kidon ki private center ki badon nang ni Andre ki bobon ngimla suban siom mar ki ram kala ki badon bas motornak mental sngil DC pula ong ba yang mata sport wat swai kanu ka yeng ba nagalyang jungi kan Bashnong linwa bat ya ka bai wai yeng kun siu gi nagalyang ka district administration kata ka di khobor ka ba ni pagkana ba jong Ribhoi